Wat la kaladon gejing persya nakalang ki MDC ke All Regional Party Alliance hak baide bar katukani ki benta jong Khasi Hills Autonomous District Council Village Administration Bill ar jagat saw ki bala pensngo bakim ya ha banchuweng no klem daya tai sani bha kaliang sinchar hapo Khasi Hills Autonomous District Council ka People's Democratic Forum ka baydan hapo ka jinglam jong ba pensingan NCM menta ka sngi ka live hotel ujamang kalayo ya ka jing job hadin balayo opdiang ya ka jing menjur nagi MDC jongka ki badan khambun pat hakate ka council Nakaling ki MDC ka arpa, habay tayo niya halor ka jingbom kwa ban menjur shwa ka tegabil, kini ki MDC ki laong bakim day baki persya agabil, hindray ki kwa ban pene ka subsection ka bapra, jong ka section ka basan, bat ka subsection ka bakan riu jong ka section ka basan, kabadan hapo ka core agendum jong ka tegabil. Habay tayo bhay kini ki binta hapo ka dorbar kerpang, kaladon ru ka jinga titmit, ba ka jinga ternia ka balane palat kenta. Hindray na marbak arpa ka duna ka jingdon briu, Kani kebil kaliyo ya kejing menjur hapo kate dorbar bat ban phano syaka sarkar jalla. Unka house ani baro re ubut. Kidon le jing kri kaba ta ka bang hap na jing. Ban so long ba ha ka beli bat kini ga agenda ko labu mentasi banyak lain hak beli batu negara village administration bill al Jakarta. Kata baki baik ba, jo gadi ba jadi dulu bujuni ki ak militi, nengi baro baik ubut ki member bangindan kowe kesut, bangindan kowe kejumut, bangindan kowe kejinglah kejungi. Bentar sini kita kedorbar ni, kedorbar bar, nyutra, apa kena perlu? Baru kita ak menanti bahkan kita bil, pas bentar sini hadir decision. Nasukwa bangan betul hadir house, apalagi dalam di sini itu, tapi ini suku jumlah lang. Nakalian apa? Batu PDF. Hakasni balang. Kepada kawai di timur, kawai di timur, ban, yethel, banyak plan, hakawai di batu itu. Balai begini hak begini plan begini itu biar. Kadang orang bah hausnya mau belajar ada kasau. Ya kini keju kebil lapas dah kini house. Mulai lapas dulu. Dah kini house, pada keju ki member kini house. Kata kini gue kebat, nukong kapang ini ban, siumnya, ke kebentar juga jengih keren. Mulai nak lapoi sepuluh ke DC department. Hadir berkelakon Islam dan ibu di belai. Kalau kot ia ke jeng itu ke depan, umur ini, umur itu ini, bah kidon kam kijing perkala hak di level. Bah hadir kata kajian itu, ke government kalau kedua, yang kita tu kan itu kijing perkala di dalam kam level. Ini muncul dari juniru bantuan berat sehaus. Ila kuat nak sesuai yang kita poin, ibadai jingkut kelah harga dia betul. Kepala pak macam sen. Ila percaya menyo atau janit, dan mulai insyaallah mengai kopi ini yang kita betul tiba, yang kita poin tiba nak kalian juga komen kalau kedua badai betul kelah. Ila aku dunia insyaallah menyo seminggu baru mesti kita percaya menyo mulai musim palayo kopi tak hadu nginalai dulu lang na kalian jog apa bat na kalian juga PDF at conference hall hang near this council nginalai dulu bat habang ni na kalian jog apa nginalai dari dulu nginadon da kajint mu bat kamensiam jog kajinga trailang bat kajinga wala away so Nulai nang lapoi hak meeting, ngil i bakidan hado kanyo tuli,
Nada kalau gawe ni apa ni lesi. Kalau lesi bercuci kan. Hadu kat nyut ni. Hadu orang tak kesini. Pat kalau poin siapa aku lagi ni. Dok, aku lagi. Compare kan. Hanya tu masuk buat bang boy ini bang ini syono hang tu banyak lain no ya kayak gitu. Mereka ni kapan yang kau bang idon ya idon kam ya kuat kerja mereka buat malam saya pesan mereka orang up steo mereka si belai dan si snem dan asnem m mikwa bang ilek keluar. Dia ni orang ni tiba pun subha banai keluar. Tak kena. Lalu mesti kita ambil mencok lagi. Bukan apa. Ni apa kita di point by point. Kita kelar. Habaq house macam snem kalapas. Kalau umur lapian. Lesing dan juru. Toh kata kabel penolong 100%. At least 99% kalau dia berbiak. Ini nak kalian jom. Tapi dia lanjut, dia kata, pada kalau dia cepat, ini pankot jaga special session, ini special session. Banyak menjual orang kata, ini mesti persiap ini. Mereka ini buat nak kalian juni kalau, kumpulan kalau kita kerja tentu hak kasih apa conference hall, ni tua pun kita kerja tentu banginya terjemut beroleh tu. Mereka kumpulan benin. Kami teman kubuat sebab pemilong mengi kimau jintut ya ini kabel. Madam saya pesan nak buat ani awak di pensyah dan ini. Kalau kabel lepas mudah kesini. Kalau kabel kepan im, net kalau kabel kepan nundan kador kata banten tekam hagiran pasu. Nama apa? Lepas ya ordinance na state government kepada ngeriok kopiru ya dari ordinance kepada assembly kasi ngil kebo ini hapeng ka jingara bat hapeng kajing perkat kepada ngamtip na karen jumal ni ngam khamnang hat politics edu tata kadai gini kepada nim sutu bana kalian government kalau yakini ki point bagi penkelaban pas yang kabel ko house tenrai hakoi kalian pat lapas yang ordinance section kabat kuno kata kasul kabangi kwa banyo di percaya hangin malam seperti malam seperti ni wan hangi banekran ya ka village admission bill pamde bagi wan hangi banekran ordinance dari katam jo na cabinet isgo pada dimut ke kabinet ya se ada interim review ayat bentar jurnal kelak banyak ada jurnal kelak bangsa pun menjual jurnal Henry ka expectation juga dari council nak bentar yang bah ingin bahkan dia kabel itu bagi pas minta idon ke increment banyak and forward so governor banyak and approve yeka bahkan non kabel berikan sijunam nak bentar di council barang pesan ngaku bagi MDC kam fokus India, banyawan ini berikan English Advocate Day of Ordinance. Kemudian berikan ini keterangan dari siapa? Kadai kamlong aspro legislative procedure. Kaji itu juga apa pada PDF kamdai legislative procedure. Kaji longtang kaji itu bagi merging mud. Karena yang paling suatu bagi proses yang hampannya itu legislative procedure. Legislative procedure kam meram jabatan. Nak bentar kami ke MDC, bantu show governor, hak rules 5, rules 36, so rule 5, ban continue special session. Bagi seluruh yang ini, la approve to governor with an intention, kalau seluruh berkaitan dengan urgency. Seluruh bagi society, seluruh bagi hidupkan, jika mana terki yang ini. Kadang seluruh bagi ia jadi produk ini bagi hamsuki yang panse banyak dari legislative procedure. As nomor jabatan ini baham di kerja mereka diri sendiri asli. Kadang kita kebangi kuat, lagi kajian tenduk juga penyataan yang kebisi, dan jumlah lain pas kebil kebanyak dengan pas kebil kebaik.
Ya hangi don ya member jingi badiru minister jong kadisi. Ikra pani osno de komsyai. Ka government ayu kadon ban om hadabili bakani bill. Hatta bani bill ke bin pass kan prevail over the ordinance or the ordinance will prevail over this bill. Ngata ya ka jimin syai komsyai knan bangini ya sismat. Nilagima ang komsyai ka komsyai kamon jimut kani ka special session. Number 8 urgency. Hangi yang urgency ka adu pala akan penjor. I complain kenapa? Ban penjor governor ban convene ya kani ka special session ke ji. Aga jisha yang bakal mereka legislative procedure. Namun ki hangi lada kasumtu baga set ki ka kadai ke legislative procedure. Lada konsep ki kam dai ke legislative procedure. Ni yang ni pa pada tanya ni sabar bagi sumtu jimut bagi luang nato kani ka house dan away ke jimut with one voice with one mind. Baga jiglo ke ji ato kani ka house kam dai ni time. It is just for the passage of this bill with this modification. Kata kita ni bagaimana orang bagi supaya ini bagi suki Kristen adu ono yang ke bill draft untuk arja karwai bagi hamba pas ni yang arja kasau. Hey kita Kristen pegang. Semua apa keren omban ya kentha iwan punya dengan mesin bersofia ni keren kat tong provision to the constitution ni keren kat tong act rules balai. Ini bersuatu. Ini bersuatu. Ini mendalam balai ini perlu MDC jadi kita tak lagi MDC. Ide kami natara banyalam makna banamba nyimpa semua governor unuma banong banshim haladi gala. The governor will act only on the advice of the council of ministers. He cannot take his own decision banong approve. Jadi kita nomor kami ni banyalam makna. Iwan ni insya Allah banyalam makna. Lebih baik cerita yang kami ngomong tangga ni. Kalau apa mai jimut hasil pun pensan. Tuan yang lain dah boleh jimut tu beli banyak persyarat itu ada. Banyak persyarat. But this council can play. But the provision of the ordinance can reflect. Ya, kaya ito mami kuat at the spirit of the village administration. The general kata, nakatong balala ka policy of ordinance. Kaya ito mention na who would try the village administration in its present form. Yan saya tayo for amendment. Kata ito relief. Kata ito immediate remedy. Hindi kani ka ordinance ka bang kami ka immediate remedy. Yang ini kami ingin sesuai. Alam naman this issue. What will happen? Yang disconsider dari alat the state government mental how yang lain. Hari ini kita ni. Apa yang jisha yang bentar kami berjuang berikan. Jadi semua orang ordinance kadang kejiri pada village administration bill. Tinggal semua itu kacau PDF kaki balang pensyai. Kalau ke A bagi itu kacau apa di kuat pensyai. Semua batai jadi pensyai kuat. It's serious allegation. They have to prove. Record. Show the record. You have to prove. Members. When you read about the ordinance, we. Kalau jika tanya kan nom hai ni lukom nasur ran, jadi member juga house. Hato kali kan kata masa drama bangin suara kaya house. Masusi madam chairperson ng Sofia, nando kami siya ng Sofia. Balay kami na kakam election DC. Balay. Onde ka na mga tabanyo akabos siya. Ban ay ketika dia. Nakamanta jong kanila house. Ya kinu kibadai kidaw. Kita kibenta kibat. Ni happy for election nila ikan. Happy rensan election dungin. Ngin pet ya kiriti kidustur. Bat ya kariba ka jagan rio. Ndala ko hindi niya politics. Naso barang kay kayo nasusi pa. Tempat ikipan member bersumpah dan refrain. Ya kapan no, ya gino kijing no, claimative, ya intention, job ki member ki badai no house. Syabar nampak ada. Ay Kongres Parti kemakan kapaman, ay HFP kemakan bersemua syabar, ay kenapa kemakan kapaman syabar, ay independent kemakan syabar. Mereka keren ya ke dong independent keren apa badai house. On record ya kata kami keren house. Apa yang Madam Chairperson? Madam Chairperson yang kuat keren ni.
Tadi ke pos on ke Korean lah. Pada Kim Hondo habis sini dah. Kamu lamanya tu. Kaya apa habis ni pun susu. Kamu nampak susu. Kali ke platform, malam saya pesan kerja tak boleh. Kali ke platform bagi nyata. Kali ke isu. Kalau orang kau yang beri juga key. Kapten. Kalau semua pasal. Kalau chair jangan. Mana nak dia tu dia. Bukan kan shy. Dia ipat nyata. Malam saya pesan lada kalau non puas tu berdibit. Kiai begini akhir sekali kini bakal. Ada zakat sah, ia pas kabil. Atau minta hadin, ia berkelabian. Kamu mesti. Ini rai bakal mana kapal? Mana kapal ini rai bakal? Mana kapal yang ke house baru kawai, bangin don kawai kajimut adu kan ni. Lesi adon kejinya terpuk tentang apa kejinya keren. Subhanallah keren ini. Nak minta kali pakai jaga dia. Dan yang ini saya kata pakai jaga dia kubungi keren. Translate it into action. Kali kalau kau boleh kawan nak kalian juga. Bangga cepat, bangga dengan musim juga di sulit. Baru lagi pun kita memang ni. Namun kita boleh dulu. Mereka keren kita bakal kuntian. Ini berkeren sebab apa? Dia tu an berapa? Mereka bagi kulit kita ni. Kalau kita kenal, apa jilang dia kita. Kita kenal. Kamu pun penginau mengikat thok berpintim an. Mak dia kata. Bagi dia slow long rem dia kata. Dalam menurut. Ngamtip lu dia kata berok. Ngapulun dia dapat sini hagi sini berada. Hagi teo berada. Ban pet nak mentakan dia kabeli sama sistem. Yo kadang kerja tu ku hal yang tai. Tak bangala lagi jauh bor. Yang bersang yo berpintim. Nah kabeli berkaan. Tentang kita pun kikis kita bang hak konsol kita legal expert. Kita lain jumur. Lalu tangkap puak mana suruh baik. Kaan kamsya deh. Ke konstitusi yang beri India kamsya. Penjualan dan hidup di waktu kedua. Yang oleh ke konstitusi dengan perkelas ini. Ke konstitusi kamsya oleh kita. Nama kalau nak pun kita bakal. Dan kamu yang kerja tay di house. Dalam mana macam persen yang berpinsya menyertai ini. So kalau kayak bakal bagi penyiap ya ke demokrasi. Dan dia kata kemana itu bagi dia. Ini yang egnya bagi jingai jumur. Lalu siapa banging dalam opposition, ke menginginkan kalau negatif baik dan kata kosong. Yang konten sebenarnya ke ordinance. Kami mencari 41 ini kata apa yang bisa bagikan. Kawai. Baru masuk. Betul, langkah. Kami dari gambar kau bagaimana malam lain. Gambar kau ini, malam kita sana cepat dengan ini kau. Kini bangun pagi ya kaki empat kaya, dengan batai. Dia pergi makan sama kasih dia. Kani kalau ordinance, misnu tu kajimut juga setiap kompan. Kumba ya kan mentan kumba kajimut lagi apa yang nak ada dulu parti. Kalau enggak interim, emergency kasih juga penyiaran terki. Dia nanti bagian yang bah kita introduce, nanti kita introduce ni. Kim saya introduce, mar nyap saya ni rumah kan, kim introduce ni, kim saya introduce, mar kamu compulsory, kamu mandatory, ya ordinance, bagi apa introduce? Kalau apa poin legislative assembly itu, ada poin legislative assembly, hopefully, ada ini iba, abang jalan kewilan, begitu lah berkata, ada approve ya kan. Village bill dilatih kena. Bah ordinance kami minta kerja dan kami Islam berkata ada village bill. Wait. Terus masuk balap itu pun isu ini kita sebut. Karena juga apa ni? Nanti tak kecing nak kalian nyatai. Pansanya ada di satu kita rasno. Urang rasno rumah berisu. Artinya kita approval itu rasno. Baru kata mana boleh? Tamuran rasno. Gimana confidence kita agak rasno? Rasno. Point of order. Mana jauh besar Kami dapat kira rasno kita nak lihat. Ternyata ia kerja terjadi. Babun ni kira rasno. Dia sertifikat dikelacai. Baniwa ilusi dan seindukan. Baru saya kawan. Baru kita baru rasno. Nanti kita ada rasno. Mana siapa besar? Kalau rasno ni kau. Rasno tahu rasno. Kata orang kita ada rasno. Babun. Kalau tahu, kita baru kasih.
insin pada wajah kita, bersih kesan juga. Tani wan huli banyada ikariga. Ia kamsanya ada bersih. Ayo wan huli dah. Macam awal ibu. Lagi kita kailah punya. Tak sisni. Semua mengerti begitu. Yang protes. So the report of the executive committee has now been accepted by the council. Since there is no other business for today, this house stands for open. Nang tala di Ekren, representation of People's Act 1950. Ekren eka kontrak and level Regulation and Abolition Act 1970. But di pun kiwi act. Nata daw haba ina consult but the legal expert. Ni sungtu banagalan kalau department. Kanum la ban ai ka recommendation. Shaw governor. Lada nyim wengno ya katu kakin ka sausna. Hande ka sisha ka ong ni bangin refer shakiwi ki central act. Hande nyim refer ki central act namang sungtu kan ta yang iki ya ka bendu baro ko. Nisanya haka jing start jong kador barsno. Bakador barsno kan nalenga komite kan create rules ka village register bat menta ban issue ya ka residential certificate ka syong haka approval jong kador barsno. Teneng isno ba kat ban ya yang paling bagi formalities kamlong ka basot ban yo ya ka residential certificate. Jadi isno ba kani kam international rules ni kam don problem ni. Larang kalau banlong kan lokal osnem bu, andai kadipen haka jenis start jongka, derbasno, pada kirul tulisnya. Finance bentang, gimekran tang haka district council level. Yekran haka opinion jongki beriu baro. Ngatra ditip haka jelang bentang, kebaku masa ulang utam di poyang tai. Kebagi tang supel guna balak pas ya ka bilik eligible. Baro ki rakti, kajimut kalong bagi approve. Ya ka ei kabangila. But nasno baga government habaka phai shaga district council hakaba phai bar ki dorbar shnong baro nga thrai kana ban prakhat shwa ban